Uba starving pada kasi uway na ginong patay kubor balarang ba hakajala ubalong ru editor ka Portal News SP News Agency dangshan la play ba ya kot numthop chingtep kat kum ki RTI ki bolawat kabolo ai kerteng Megalia boundary based on the Northeastern Areas Reorganization Act 1971 habahi kren bot usulong mil kurwo ka tiar lai thu ba ka dag wa penlong yu ban lum jingtep kadai namar ki kentien hakakai pot ka chandrachut committee bala thau house nem sajak dai spa proposan kiboong ka Megalia bat Assam kimlap nanti hak jepre put da ka kerdan san perthai omla ban kenno iki khasi halo ka jingsngo ka jungki bat omla ban kenno ru ya ka Assam nomar ki dawa katkum kariti sensyar Ku menurut khubor mah na do itu senam khandai phu sao ter ngala jui lek ban lumi khubor ha pada kini jing pen bit put te kebapen sa kemau yang kebapen perkhat yang long habau chief minister jong jala Assam u Profula Kumar Mahanta bat uba ike molong bam ku dor blei kile hidala de hapo khanduli te ha to sni paj ba lebun ma te ha ne sni alam bakla de ko arajar wei de ha to sni kebang ayo sni ko ya kan kentin keba kyong kadang kata ke komiti Chandrachuk committee kebala thung da ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Assam hak por chief minister heteswar saikia bar kapten sangma Bagaimana komite la thong usnam prapon riu also proposan karnais pa proposan but kene komite kaba arngut kaba kanthop kaba akhli do justice YV Chandrachut but way protocol the justice VS Deshpande jonga Delhi High Court baru DR Lothra udah sekretari jonga nega komite tekane komite the people in the Chandrachuk committee bagi khonai kalau janai jaton ba hagne ke jing kren pen put pedeng ni ke arjala te ya kene ka kai phon la ai chak sarkar dau neu nong bichar ba khli do jongkar India bla chong thai bagi khod chief justice jong Supreme Court house name khar khandai spa prapon nyeu kata te ngan shu kedel lengkot hang ne haga slak ba ar phosan jong ne ka kai phot ka ngan shu pale ngan pule ka kum bakal long mo beli ka lapon yang abang wat ne mo pe ko ne it would appear that Meghalaya and Assam are unable to find a solution on the difference on a political plane. We do not blame the Khasis for the intensity of their sentiment. The sentiments are sincere too, but nor can we blame Assam for they ask what the Constitution has given them. And on a true interpretation of the Constitution, Assam cannot be accused of asking for a pound of flesh. Kani ketika jubab kaba uneu chief justice wai terladangi pen kala khasi la pisha yang kren niat mo ngim keno ya ki khasi ya ka jinsngeu ka jongki kalong ka badai hok shisha hanrei omla ban keno ya ka jela Assam namar ki pan ke ka balai hapo kariti sensyar jongkari India ha ka jing batai ka basai kariti sensyar omla ban keno ya ka jela Assam namar kapan ya ka benta jong la jong ka ba klem pantam tapi kane ka pelong yang ban wat namar ne ka tin ka badon ne mo and on a true interpretation of the Constitution te pingan kambatai khendiat ban suthu sepangane namar pi hoj ki shwa hak por British ya ga jelai Meghalaya jungi menta ka bangi khon idan ar benta kidon ki benta ki ba ki British kila job kelas sensyar ki bar kidon ki ar phosan hima ki ba ki British ki klem la kilong lai lui te onda kari India kala yo e jing lai lui
yaki lapan hamno ya kini benta bat karo bat jantia bat khasi sya ke jelas Uloong bahaus nem sejak kandai spa sanpo layo ika ritisin syar kari India lani ka constitution but day how news nem ya ka Jowai division but Shillong division lapan hap lang haka United Khasi and Jaintia Hills District Council but lapli ya ka house nem sejak kandai spa sanpuar. Da ka papentip but day house nem sejak kandai spa sanpunyo lapan mi ya ka cimpena the Constitution of the United Khasi Jaintia Hills District Council Second Amendment Act kat by Kagaro Hills District Council Second Amendment Act lapan mi house name sejak kandai spa san punrio kawan mengkat kariti sensia jong kari India house name har kandai spa san pho barakani name har kandai spa san pho labesu ya ka kharngit ke ban riu ke bang ijtip ka sik schedule te hoj ya ka this council la pli haga arpunyo tarik ubnai jiliu kharknai spa san phuar barkane ga singi ga de singi sa kan mau baga de ga sin ke banung kom baga mi ke kata ga bagi khot kala thi cha cha podi nam hol chi si pe hoi pengam tip ga daw le long nya poi be cha subject te nang to ga disclosure ka wan te hak to kapor ke ba niyo e jeng lai loi ni don ka Jowai division bar ka Shillong division teknik artli temtan le khum no ban plong ka wai teki thau no e ka United Khasi and Jaintia Hill district to ondawan ka diskonsil pat on lapli diskonsil ki on ka Khasi ka United Khasi and Jaintia Hill district council te hak to hak bas dang hi la shuthung hi MDC hanrei kapor gaya bar ka election ke banungkong kalalo le ya kan election ke banungkong la penjelan dan ru benai bar hapdang jangan di penjelan kilasna ini ki arpo south league constituency but kini ki arpo south league constituency ki kentup ya kan ga United Khasi and Jaintia Hill district but ya kan ga notification lapan mi agak harus terik nailor kat kendai spa sanponyo kabde jonga Khasi kat ba jonga Garo Hill kadai kat kendai spa sanponrio Uloong badai house nam sejak kandai spa andri pukandai la yo ya ka autonomous state lengba ka Assam Reorganization Meghalaya Act 1969 but yo put sam ka Meghalaya la kado shai hakane ka act ka bakdo ba ka Meghalaya ka kanthop ya Artlik district kata ka United Khasi Jaintia Hills district but ka Garo Hills district kadai ondala priang ya ka North Eastern Area Reorganization Act 1971 ha parliament malayo ya ka jela bapura but ha ka benta ka basan jong ka act la kado ba put usam unlong kat kum ka kendon balai jong ka Assam Reorganization Meghalaya Act 1969 ondang layo Maria sedang hiu senam khak nai spa san phusau u Kapten William Sangma bolong CM ha to por jong ga Garo Hill autonomous council ulas sedang ya ke ki banong tongin dawan olah ka jong ka jela ane ke ba penjur shu kalau hi senam khak nai spa ro pho ba ka Assam ka kwa ban pelong no ka tin Assamese kum ka tin sarkar kami kata ka ji ya ter kaya kata ka ji ya ki but kejela jongi niyo ya ka sub state dagan ya ka Assam Reorganization Meghalaya khandai spa ndrupo khandai tengi yo ya ka sub state but hakan ya sub state haka section ke balai jongan ga Meghalaya ka Assam Reorganization Meghalaya nanti khandai spa ndrupo khandai ka kransha yu purusam kalong ba ya ka Meghalaya sub state hata ka por lanega autonomous state ke bangi khon ka kanthop ya Artlik district ka United Khasi and Jaintia Hill district barga Garo Hill district to kumbangi lo yi hapor Krishna gari boy district Krishna ka badang sian ga United kanega Eastern West Khasi district kadon ga jingpule la define la ne la batai mo upur usam long kumta te ya kanega United bro upur usam la batai to
Tenang ta ngimuhun ya kata ka sub state autonomous state. Nomor hak to kopor hak ni ka sub state. Lan ya autonomous state ka Shillong kam hap apo ka jalan ni kali. Kam hap apo ka jalan ni kali. Ka Shillong ka municipality berkontonmen kam hap. Te ka jinya kun banyo ya kata ka state bupura kaya. Te house nam khak dai spa ni phuai. Ka Indira Gandhi bangko ador blai. Kum ka Prime Minister Jongkar India kawan rakyat ni ka ain ke bahkan North Eastern Reorganization Act 1971 ha ke ba la ai ke jela bupura jong ke jela Meghalaya ni ha ka benta ke basan jong ke ni ke North Eastern Reorganization Act 1971 kala kran syai pat ba uput usam jong ke jela Meghalaya kan long karkum ke benta ke balai jonga Assam Reorganization Act Meghalaya 1960 karkna span rupon dai bat hak ni 1961 ka skun thok ba ka cantonment ber ka Shillong municipal kan hamno hapo Meghalaya te ka jinya pher detang kata te ngasim bet constitutionally mo karkum karti senchar kane ka court ka bang panmi manga Nagaliang juga SP News Agency kadika constitutional boundary ngam kren ni kiwe constitutionally ni don you boundary you don't you put usam but the people ngala batai mena khmat ba unong bishar ba khlido jong karin dia ba song thai burom jaga jinseu jong i khasi burom ru eka jela Assam mar kipan karkum karit yau put usam badai karkum karit hap bela kedeu hapo kariti sensyar jong karin dia te kapelong yang aban ondang la lapik ni ki bro ngapelong yang aban wat balai ke tasnem ngadan he kam ngami i kan notification te hoi kita ke orang baik balai rap yang aban wat keleng haduk bangan dayo ti bani penbit put kam don jing he ka sarkar berkawai ke jelak kala ban ya rai ong ni penbit put pada phimon phila te sunok mentaka ngin sibek ke jelak Assam ke jelak Meghalaya kia rai to kini put ke sam kini sunok kin hap seta kini penbit kata ke kalong kin ya kan ni ka ke bagi rai par ki hap has ka Ministry of Home Affairs tenak kampoi juga sarkar India bat nang ta ke parlimen par atau ke menjur ni to kai bang lai ba ka benta ka banangkong lai sai ka sekolah te ka to te ka sekolah ka no kumno haga jing sisiam habang isai no sekolah karkum ka tuga phi ga don ka court government of Meghalaya law department cabinet affair department rules of the executive business the government of the state of Meghalaya. Tegani ka di ka kerteng. Henry ha ka benta ka bakhat wei khat ar. Ka keren mano bala ban soy kita ke MOU. Hane kam sempau kerteng minister. Kaban pau ka kerteng bonong minister ha ban soy. Kam sempau. Henry kat bakam palong official. Kila ban soy kam dan jingwin le ondal apa ya ta uput bakan long official kaban pha hi syaga home ministry dehi ki officer ban soy tadi kata galanti habakan tho halo ka jingkli hadu kanu ki jinge ki bo yakundu hak bawat jingtem ulong ba ki jinge ki don bai habale yakanu gono kam henrai kum unong pathai kubor habban tep la ka dein em ka jingkan jongnu bat kumnu ka Meghalaya kanyo ya la ka jong ka chala khlam uput usam higa hoi balik nono kam dei ka pasuk bar phiap don hiru ko tak jisu khia ya ka kam bar phiap don ka jingit khli ya ka kam tapi hoi ni kum nong tho ko bor ngi julej ban ngap bagi hani teng hab ban perkhat ro hato ka tak jingkren ka dei niang ti kumbang la pule mene sakman te ka to ba pelong yang aba ka kumno ka dorbar ba jongari India kan ayah ke jela klampur klamsam kabom la ban long
Pada pipe itu kon kapai biang kendiat kenika Assam Reorganisation Mekhlia Karkandai Span Rup Kandai Kekedai saya biaga autonomous state jonga jela Lashna Halor Art League District Gagaro Hill baka United Tekap hoi Gagaro Hill ya kenika rule jongki ya kenika notification jongki kadon haga edi rule jongki so pilih mana ban bakli pilap but kamdon gajinya ka Japun Hagaro Hill nomor ki bat bej ya kenika notification kenika jimpur benar sarkar nomor ngala debdon lupa ya kenika Art League notification Sehingga sulong man ngelade pun kere hiru ban penmi ya kakuan. Dari daga jiya merjimut bakir orang ba ki ong yang abah star wat le kumne. Mar kini ki notification kilong bodon kam hadu kata kata. Mar ka keren ni kapur sam. Te balai pimpan no daga RTI. Lada pio ru kala long, lada pimio ru kala long. Te sya nakon syap la se bangadon ke jutmu ka babej ne kumno ngai ngo yu nong bu nong thau. Ubah pelong yang abangan yo lembaga RTI bangawan ra mata siapa ba tegala simpor yang kajing simpor yang ana doa hajar khatwai tete tegelong ba ong boy perlo uni ulah bandon yang takakon ne ba boy ga William Nagar boy ga Tura boy kampati boy kanong po nomor ya tu por gidang ya kendiat ki berjuang ibadan apa sekretariat tekidang itu iwe ki oh la se uta bandon don sa department oh ta la bandon keliwat tane bakado ngada suhun sia bangayo tanga seo ba kum no tho kubor bangalasda nadu khandai fursa hadum tanga seo ngala pendep ya la kamram kum no tho kubor ban se ya ke taka shong pa ba ta bishim no kan em dei ba keren mano ani gadi ka jipan benar sarkar pala permi apa ga gazet ndai ong ba tho ga department tu Ulo ong bak sarkar pemerintah ka simnti ban penbej put ya ka ka bak sarkar barim kalale house nam arja khatwei dei house nam arja khatsan lakado badon khat ardli ki jakai kanat khaput nakibah driutuli ladap ya circular hakar kom trikam san parthai ya kan ka ka bak ya sarkar ke soi mentah kan ka kalong ba kila shushim ya ka bak sarkar ke barim ka ba lai gini ki kot kisla house nam hajar khatwei te hadin bak sarkar Mekhlia hatu por ka khot ye ga ondak la Aisha Assam ka khot ye ga lang jong baro ki political party ha ka arpo khanda trik nai tung hajar khatsan bad dai hang ne ka pau shai ki khat artli ki jaka ki badon ha padeng ta ga jinya kam ka Mekhlia ga bu khat artli ki jaka te but nagini kharatli nrutli kaba uchib insar bamta konrak sama but menteri rangba jelas samu himanta biswa sarma klesoi sekolah te kato kadiga political kaji soi politically te kumta ngawat te kane ka kot ngamla banyak thu ne ngayo ane te onda ngalapan kre onda ngalayo ne notification onda ngalapan kre hoi kidon kibru ke bangaya pelu jumut ki oyanga bastar kane ka kam ka balong ka bakhya ba te phenle ak mne umlong balai phim pan no dak RTI la phiyo an phimyo ro nak sarkar kam ni dei to por nga pan ga te ai nga pha po political department ba po discouncil affair department tanang to par ki pha ya ka to RTI jonga sha ki negi artli ki discouncil sha khasir ba chgar hel to kar hel ngati bagadan nai long haban pendep ya karukom kenang bangan yo officially ni ko ta por ngapan RTI ro ngada tho specific lane kat kum ka to ka notification ka number ke ro tanga pha te la pha te astonat bangayo hadin bun snem bangawat ikan dengan notification ngayo ti kan dengan notification kum bakal ngam tip yo la sekadan hai dai ngalawat sitom nak ikot kisla nang ni nang ta ikat ba ong ibru ka don hang ta long ta kum ta ngalawat sitom ngamla ban ngala ban ong ba namar ya kan notification la panmi aga gazet jonga sam
arpo tari unai lar khak ndai spa san phun yau ka bangi kan jo anrup san snem te kumar ong no anrup san snem ta kene ka notification kami pai ba ain kene ji perbena sarkar kami pai ba tiga dapen kepada penlong yang abang nang kampel jingmut kadai hadin usnam arajar kharwai te toin ong bru kata kakot telah bani anak ta lalibat tandai dah dia abang awat menggasngi kalau nakli perlok perjor pi subha kadang kumne te natrai hak sarkar hak tu kapor bangendayo ai lai luj kat bandasna ya ka distrik kedai bandadan kapur kasam apa penkelai Juwai division mereka Shillong division Shaka United Khasian Jantil district kedai bandan kapur kasam mereka jelas jungila ai kini atli tengawat kan tu wei wong te pidon kat kata sukhia te la se utau ba bandan ta bandan ta kap khadu padang kan lockdown jong hajar arpo ngayo ya kan notification tengah das ngau tenat sia ngayo te tangin ba padang ka tu por lockdown te kham kluj por ngayo ban pule ngayo ban pe ngayo ban ei bada kemabun kababun hi kajinya keren ke bagian ke republik pun ni hak ni ka chandra shuk committee report ni kala keren syai ba andai yak ni notification ngami bagan podang tu te lebih pe ya ko ju justice hansaria ke bede bagni schedule andai kan ni kampau te lebih pe hi ko juga diskonsil kampau tolong am tip nak ke dau te da ka mat sim ke basukhia dah kalau kumno kam dei shu yang abangan shu set up halade te ngan penmi kan ni nomor kan ni kadai shisha kata constitutional boundary hoj ngala le sekarang dah ki fokusin banyak keren bergaris ngom balai kan happy dan pudon sam nak lagi pai ba juga karohil kisusi ya kan ni komyo ipurusan nomor hapor bele jelaki angnut baga kita ki kolpara ki bon bagis nangaro storo ke bagi mahap semai kala balik ki mahap nomor bakim syamdon hapo to kalis lane kata thup jong katoga garohil autonomous district council kharnai spa santhon re ulabu kejingthoru balada ka garohils omdon ki jakai kanat khaput namar baki board ya notification house name sia jaknai spa sanpunri kumjuru harilom khasi batentia onomdon kejing kanat ada board ya notification sia jaknai spa sanpunyo tengah sim gane kawai lada garohil ki board ya to ga notification jingpat mena kharnai spa sanpunri kam ton ji ga japut kan jinda ngiru angne yundala board ya kan notification kharnai spa sanpunyo ngatrai kanom dami kan ke japut ulong bahadu kan singi soy ya ka MOU penbik put phase 1 ulong baka notification 1957 kampau satya ba ukerman baka sarkar kan sim ya kan notification pe ba sam le clear kata ne da phiong meng ni pe ke history kaya la ka jong ham kwa ban kata ja kata history nomor kelakon syai ka kata ka sentiment hai hang ne ngakron syai bet tang kata constitutional validity ka bagi khon kemun karkum kariti sensyar te karkum kariti sensyar hakan ne notification keladan kisnam te ka shulong no tang ne ka we kelabun ba phone yang ka shnong jungi kamdan hakan ne ka list hakan ne kot tengah kli ki yang kami ahdin lano te ka shnong oh kami ahdin yang kata tekam don handai kalong kumne kan lada menta kawi ka shnong don hang ne kawi ka shnong don hang ne ta ha to kopor kisim kum to nang ne sane ta lada kimi shnong ha paden juga to lada ki ba hap sane ki hap same khalia lada hap sate ki hap sha sam ta lada menta pi ko apat ban sim thmai kalong kane ka kot ne kalong point of reference baki khot aktin phareng lane kata ka jing kedeu ku dakan Nari, nado sanfonyo hadum tabun teli kisnong kelami, kisro kelami, kiskul kelami, ke kampan roi bapero per kelami. Nah, try itu kisnyam, apa yang impak kah? Apa yang saya ke MOU, mentau senami arpuan.
Para aktor kam sempau tu kan notification. Kam sempau. Tu ke sarkar hoi ke pen kata kajing kuat jong kapan pen beju pot. Ngai kajing ya ro. Boleh ngam ai. Kila le habom tip dah. Kila persang. Tengah syukur men ba. Lese mentah ke sarkar kan shimnya kan notification. Hi baru cakap tapim don. Dan mentah ba kami pertai. Tu shimnya ka, peknya ka. Kata ka bang aku bandong. Mentah lada kata ko riti sensyar ke IP kat ni sia kam tam pantam dah sih kan long. Hak jing sino junga ni rugim la bantam satai kita rugim la bantam sane lemda lapan kelai kan ya not eastern reorganization act 1971 dari yang terbar. Padahal ni kau nggak tahu syai. Haduk mentah ke padang ke jipen kelai. Tapi kebangun ba keput kasam kadang ni aku muncul. Ha. Tapi jinta kalau ada dari jipen kelai pada tolong kata kalau Allah humai. Tengah susah tangan ni kau hai. Haba kelami kumnya. Nah kentui pak ba. Badan ke jinsu kia. 6 tahun put usam. Kini akhirnya kelapa ni ana pori kasih book agency. Ha. Berban kan ni kakot ni, kami kakot bangat ho. Kadang mah ngalak sulum, bat penmi, bat bansai madan, bat ban penmi pak ba. Ya kini ke jing sia. Ha, lebih kali yang abas tarfing pisi hukum no fi shimet. Wangar ngasusi. Bani. Ngasusi sia bani. Kumba ki perlok juga na pok garohil ki penpau bagi susi. Halingin la le ayu. Nomor 2 kariti sensyar jong dari India kala ayangi kumne. Kala dangi kuat ban pen kela. Bagi tu kisnong ki bangi kuat kinwan syangi. Stang ban pen kela. Ya ka North Eastern area reorganization act. Karek dai spa nyepui.